comes a time when we heed a certain call, when the world must come. Generosity Family of Ghana United Methodist Church, Bronx, New York, Ayabuche, US. Akawa makuma se also amo bua na osuku awoko na oso ye release kakra sike mu oduare ye me de be hye wusem na ato maame ye ebusua ni nyina se onyame onto nkwam nyame masku awoko no bibiara ehia o na me ba kura me ho sa wo hye wo hu nkran sade wa no sede me fe pa timi gina Generosity Family of Ghana United Methodist Church, Bronx, and name the Sikawe 30 million cedis, all cedis. I have $3,000. Me the show with him. When you're major, Abusia mamu nyina akwaba emfamra BM Foundation Bonesman TV media and the Bonesman, and then our first time I show say obi follow on social media handles nyina menim say okay mensa ni fasfo unim about we Vida na nche bia na yenya akobi na ko ni nyina ne say na awokobu o ha so Mr. Vida na mempese menuma aduane ho kwantina me mami e wo ha no ma Obesra Vida na asema ode bae ne mepese yenyina ti free na no ma me ati sen ya me adom number cho ye fro sen ye frame Mrs. Grace yebo ata ami ata na de na do bi wo hai ana pay the bro bibi papa Vida nti de mebe pie sunyane abontin mu ha na me baya Vida na muso maneto abrochi ekuo bi a yefra ehya sorem a friend Generosity Family Ghana United Methodist Church US Bronx New York ton yasuma me se me fa SK $3,000 Ghana 30 million 3,000 Ghana cedis 3,000 Ghana cedis, which is equivalent to $500. yes, equivalent to $500. Okay. Na me fa Vida man Anthony mami no fa mboa me fa hwa Vida e bai me be hu so o the school mo kura na SK e baboa pa e babura busin no na me pa bo ne se de ntia ye de breast SK Vida obenya ho fa so na nkoba sesika na ye de aba no e basa ijasa kwan so hyew se wan kasa monitor na mame na hwe SK ye de hwe Vida ama ho aba fa so awo mo so ayi sika no nshiraka se aba mo so ti ye damo ase pa se kwan no wa pa se nyame na adwuma na hwe na wo di akoso because we say I am the enije ni odo enam de bae we be hu Vida so meni achi o hye no hu nkran o teme na so sesi a meni achi ti Vida fa onim na bra ye nyina ye nto okay enti mama me try omufri ofri United States glass nkwa crew glass nkwa na bae Vida ho donti na wo boase omufri oboase ahomache be nunum na ombedru sunyane bedru ano I think say kobo dumienu 12 o'clock
yeah nti me mami aya ade yi pa watena ba sima from oboase to kumase to sunyane so Vida makura na ya ba ye ne Vida ene na mami edi community me mami Generosity fan club a mo Generosity family of Ghana United Methodist Church, Bronx, New York. okay nti to all the family of Generosity family Generosity family for ni nyina no yes Nyankopon enhia mo nyina ba bia mo yi musika free bia no Nyankopon emmo ho empempem emfama ayese me no mo bi aduane ho kwan Vida na wa hanom no me pese asema owo kan bia no obeka na afedie abusiafo amohwe so mo nyina mai ede na woka kakra mekanise me do ma se pa se manya do sei efre chichi aise enya me hodo ababe trame ewo ha me nya jipa Nyankopon o nhyiromo ba bia efri bia Nyankopon o nhye ho ma me do ma se pa Amen. na onyom ne Try William no, near to amount. aho mekira yera dia ye anankona osaye I'll make it right. Yeah, yeah. Oh, no, gonna. Osaye. Iso ya batampa na ye kase. Oh, no, gonna. Ye kase. Bobro fueja. Ubiere ni wate se o ono gona osaye Nyankopon enhia wo pa aha enti abusia ohwema Vida ewo ha na maame enso ewo ha awo wode ma won kasa ana be kasa awo be kasa awo ede na mema mi abutirefo mo hwe nyina wo de so bekọ abutir nti no menim se won krata asem no mehwe na ma ya ma na afidie ede na beka chom asampa abade aba Vida ntina we mu aba ora dense we mu ama baba wo mu yiya ne ansan hye hwa emma abaduru kanafa wo mu sanya Vida ho adwunpa basambra ansamba sira we mu amen amen enti Nyankopon nhira obi bia na mommo amadoye na mompa bo ada mode eta ya chi no dwumadie no sene esi ne konkrase na ko discover probably nti mo ama follow project who how we discovered Vida ne babia enti mami nsusu beja anti Gracie ba no nsusu no me ba no so na me nko na me ba me se asempa se de me nko a me ntumi emba ntumi to me sister ama ye ni fibo aseton ana obeja me a ye be ye adefefa etisa mami bacho kan se nyame onhira no mami bacho dini ede Katrina Moa. the 16 years you Na me kan say when you rade na ya mama Israel enkan na me kan amen rade na ye nti Nyankopon hire obi bia se da ne da nyina moboa na moka ye ho medini nyina esi anom aka wakoma so betimi aboa na yatimi ede aboa makra mo nyina bye bye. Interview we so wani ji ho a bo modern aso beko YouTube no search for Bonesman TV, like it, subscribe it. Umia subscribe na so a adoma keto be ba nchen na waboso na select all
na ade bi a de betuo bia no won sa atimi aka bi bɔmmɔde asɔ besan so ahye